bazanzamure bararambiwe batwawe n'ivyisi bazanzamure bararambiwe izamba igira ivuga bazanzamure bararambiwe mu gihe cy'amagodoka konyaci kibari jina la Yesu kama baraka mujiza jina la Yesu konyaci kwa jina la nguzo ya moto mbele yangu isaidie adui wakija wasiniwe ila wewe siwezi Mungu nguzo ya moto mbele yangu maishani mwangu adui wakija wasiniweze simama mbele yangu nguzo ya moto mbele yangu simama nitete. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro mugisha n'umunezero ivyo tubipfurije mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana ni muri Tarisisi Hope Ministry TV. Turaje kandi tugarutse muri show igice cya 36 tuje tubazana indirimbo z'ikirundi, indirimbo zarimbwe n'abaririmbyi b'abarundi. Turaza kujabuka kugiye amazi tubashikiriza indirimbo zarimbwe n'abandi baririmbyi bo mu bihugu bitandukanye bigize Afrika yo hagati cyangwa se Afrika y'ubuseruko birumvikana. Ni mugihe dushobora no gushika hariya mu bihugu vy'abazungu twazanira indirimbo zike zitandukanye. Kuri micro ni Prote turakingiwe nk'ibisanzwe Mr. Paul canke za Mr. we twabanje tubishira ku ruhande ngarutse muri no show n'umunsi tuzananye agwagwaruka duhengeshanya kuba munezero uciye mu guhimbaza mu gutazira no gutamba byose bifatanirije hamwe bakavyita gutazira nuko bamwe batwigisha Mpere yari bubafu bwanje ari Maîtresse Kaboro mwaramutse neza ni sawa turashima Imana Safi bonjour bonjour meze fresh ndashima okay nza kuba ndi kumwe na Parfaite nawe tukuramutse meze neza nza kuba ndi kumwe na Bera ku rundi ruhande Bera atukuhe mwaramutse ni mwiriwe ce ni mwaramutse ahantu uriwe ni mwiriwe kwerewe bwije iyo twebwe bukeye nawe babwije nuko nabatuza kuba turi kumwe rero mugumane natwe mwibuka batarakora subscribe batagira partage batagira comment mubikore kugira ngo inyuma y'ino show ibindi biganiro bizokwa bibashikira pano bangu no munsi nabibonye ngo cyose nabibonye banza kwinurikwa na ntuzi yuya gira subscribe kugira ngo ikiganiro kikigiye ko wewe nyine uzoca uvyibonera atari ukwanje kwirungirwa na makurata we ntuzi ko cyangwa gasanga ni mataye banje kwirwa na Marita na ntuzi nyine na Matiyasi n'abanyabenda n'abaminani nuko ayo mazina yose tuvuzeho turabaramukije tubaramutse nuko twinjira neza muri show y'uno muzi dutangurana n'ino ndirimbo y'umugwi canke chorale ajya yitwa iki ni hariya muri Paroisse Gahambwe ni mu ntara ya Ruyigi niho duhereye uno munsi bayita korareka byukangu kusenge yandayibutse wewe tutanguriye hariya mu ishengero rya Methodist Uni hariya mu ntara ya Ruyigi muri Paroisse Gahambwe ni muri commune Nyabitsinda indirimbo nibavyure ariko kandi bazanye kino kirundi gihanitse ngo bazanzamure kuzanzamura n'umuntu aba yasinziriye ugomba kwavyuka nyina ashidutse ntugenda ngo bembereze ngo uravutura akaca zanzamuka indirimbo bavyure ari ibazanzamure abariyo twinjira ko neza muri kino igara cuno munsi twagiye
bazanzamure bararambiwe batwawe n'ivyisi bazanzamure bararambiwe izamba igira ivuga bazanzamure bararambiwe mu gihe cy'amagodoka bazanzamure bazanzamure bararambiwe batwawe n'ivyisi bazanzamure bararambiwe izamba bazanzamure bararambiwe mu gihe cy'amagodoka bazanzamure bazanzamure Nuko twe babwire ni korale kango kusenge kuva ari mu ntara ya Ruyigi muri komine Nyabitsinda muri paroisse Gahambwe kuva mu ishengero rya Methodiste Uni batanye ndirimbo bayita abavyure bakoresha ino mvugo y'ikirundi baravuga ngo bazanzamure iyo umuntu yazinziriye nyine agasinzira kijajara mugira umuvyure hari umukumuzanzamuro kamukubita inkoni hari kumusuka kwa amazi akazanzamuka muno muremvye avuga ati mu gihe c'amagodoka safa atazi kirengo ne c'amapodoka avuze mu gihe c'amagodoka rero ni mu gihe umuntu aba yakoze akaruha ni muri kijya gihe cyo kumugoroba bakomze kuvuga ko abantu bariko barasinzira kandi hari hageze ko tutaha tugodoka tukava mu kazi data yaduhaye we Yesu Kristo tukitahira kwa data mu ijuru ni gihe c'amagodoka rero si gihe c'amavodoka tubaranye dukurikirana neza ino ndirimbo bavyure kuva hariya muri paroisse ya Gahambwe ni mu ntara ya Ruyigi muri komine Nyabitsinda turamuza timu bazanzamure nuko muraho bazanzamure bararambiwe batwawe n'ivyisi bazanzamure bararambiwe izamba igira ivuga bazanzamure bararambiwe mu gihe c'amagodoka bazanzamure reka tuvere mu ntara ya Ruyigi turi mu gihugu c'u Burundi twakira no muririmbyi nawe kandi
kuva mu gihugu ca Tanzania atujabuke gato urazi nyene uva mu ntara yari gujabuka muri Tanzania surugendo rurerure cane murabizi tuba duhanye imbibi tuba duhanye imipaka turahana abageni tugahana ibidandazwa ibintu bikagira inzira bikamera neza tugende no muririmbye yitwa nde twagiye Hino muririmbyi yitwa Baraka kuva ari mu gihugu ca Tanzania Geita Ishilombo azaranye indirimbo ziza yise Pokea ikadufata akanya keza gukurikirana iyo ndirimbo nta majambo tugomba kuyivangamo tunataka nawe upokeye siku ya leo au sio Nakutabilia leo kufunguliwa kwako nakutabilia leo kubarikiwa kwako nakutabilia leo kuinuliwa kwako nakutabilia leo kufanikiwa kwako pokea muujiza wako leo pokea baraka zako leo pokea muujiza wako leo pokea baraka zako Umeomba sana upate mtoto, umeomba sana upandishwe cheo, umeomba sana uponywe magonjwa, umeomba sana uinuliwe kihuduma. Kwa jina la Yesu kama baraka. Jesus. Kwa jina la Yesu uponyaji. Umehangaika sana, umeteseka sana, umehangaika sana kwa muda mrefu. Umehangaika sana, umeteseka sana, umehangaika sana kwa muda mrefu. Tatizo ulilonalo linakusumbua, ugonjwa ulionao haujapona. Tatizo ulilonalo linakusumbua, ugonjwa ulionao haujapona. Chukua hatua kama wale wakoma, umwende Yesu. Chukua hatua kama Bartimayo, umwende Yesu. Shida ulionayo kwa Yesu ni ndogo. Wewe jisogeze kwa Yesu, jisogeze na shida zako umweleze, ashindwi jambo, nenda umwambie Yesu, mwambie shida zako, mwambie atatenda, atatenda. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu kama baraka. Jesus. Kwa jina la Yesu uponyaji. Pokea kibali. Kwa jina la Yesu kama baraka. Jesus.
chini, Yesu atakuinua. Wewe njoo uombewe, Yesu atakutendea kwa jina la Yesu. Ongea. Kwa jina la Yesu. Ongea. Njoo. Ongea. Njoo funguliwa leo. Ongea. Njoo msaada zako. Mpokee Yesu wewe. Ongea. Pokea baraka zake. Ongea. Kwa jina la Yesu wewe. Wewe, haleluya. Nipandika pandua, nipandika pandua, nipandika. Tuvalia kwa abati, tuvalia kwa bahati. Twamwise mugisha. Nguzo ya moto mbele ya Tugaruka kandi kwa Christophe Mwangila, turacari mu gihugu ca Tanzania. Azavuga ati uwe nguzo yangu, tena iwe nguzo ya moto. Twagiye. kicha wasiniweze, wamefungua vinywa lengo wanimeze. Naomba Mungu nisaidie, wamefungua makucha ili wanilambe. Naomba Mungu nipiganie, uwe nguzo ya moto mbele yangu Mungu, adui wakija wasiniweze. Uwe nguzo ya moto maishani mwangu Yesu, adui wakija wasiniweze. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Nisaidie Yesu, Adui wakija wasiniweze. ila wewe siwezi Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. maishani mwangu. Adui wakija wasiniweze. Simama mbele yangu Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. simama nitetee, Adui wakija wasiniweze. ila wewe siwezi Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. nisaidie Yesu. Adui wakija wasiniweze. Mungu ukiwa upande wangu, ni kwako Mungu, mimi natumaini kwako Yesu. Nikingie kifua, uwe nguzo mbele, nisaidie Bwana kupigana nao. Nikingie kifua, uwe nguzo mbele, nisaidie Bwana kupambana nao. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Nisaidie Adui wakija wasiniweze. ila wewe siwezi Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. maishani mwangu. Adui wakija wasiniweze. Simama mbele yangu Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. simama nitetee, Adui wakija wasiniweze. ila wewe siwezi Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. nisaidie Yesu. Adui wakija wasiniweze. Wewe Mungu unaweza, Yesu unaweza, Mungu unaweza. Wewe Baba unaweza, Mungu unaweza, Yesu unaweza kupasawazisha mahali palipo paluza. Yesu unaweza, Mungu unaweza kuyavunja vunja mapingo ya adui zangu. Mungu unaweza, Yesu unaweza. Imani yangu Mungu ni kwako, msaada wangu Mungu ni kwako. Sina mahali pengine pa kukimbilia ila ni kwako Mungu, ila ni kwako Mungu. Sina mahali pengine pa kutegemea ila ni kwako Mungu. Uwe nguzo ya moto kwangu, Baba. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Nisaidie Adui
maishani mwangu. Adui wakija wasiniweze. Simama mbele yangu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. simama nitete. Adui wakija wasiniweze. Ila wewe siwezi Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. nisaidie Yesu. Adui wakija wasiniweze. nuko muravyumva ibintu bimeze neza cyane kandi ibintu babishushe bitagase tagata nuko nuno muririmbyi Christophe Mwangira avuga ati uwe nguzo yangu, uwe nguzo ya moto mbere yangu. Yatubwiye amajambo meza cyane n'amajambo igihe ca Mose mu Bisirayeli, Yesu kumutaga yaba inkingi y'igicu, mwijoro akaba inkingi y'umuriro kugira ngo habone. Suko abasomye bitabo je ntimwasomye nuko vyagenze. Reno muririmbyi aravuga ngo umana ndasavye uba inkingi y'umuriro imbere yanje. Sha ajye umugizi wa naba abonye umuriro aratinya. Cigituma yasavye ati cyinibaze ko cyuko ariyo mpamvu yaba yavuze ati ube inkingi y'umuriro inyobora imbere yanje bere. Nuko nyene turashitse. Makucha ili wanianue, Nuko yashatse kubivuga canke nipiganie. hari ukundi kuntu yego shabishire mu Kirundi. Kirundi Eh. urumva yashyize kuvuga Imana inkinzo y'umuriro yo kuko abasi barashobora kuza baje kumutera mugabo bace babona umuriro. Babonye umuriro baba bace biruka. Bace batinya Ariko uvutse inkinzo wewe. wicagiye ukasanga mpindutse umuriro cyangwa imbere yanjye tubona umuriro. Yego. Nawe ucuwica Ahubwo ngenda niruka. Shani mwangu, Safi Kiswahili ndazo uracumva neza. Yavuze uwe nguzo ya moto mbere yangu mu Kirundi. Bashaka kubaza nguzo sirubeza. Yesu turashize. Umuriro ni urubeza. Umuriro buri bwoko bwinshi, hari umuriro w'amakara. Abagize Maria Jacob bangura amakara ntuburubeya. Urubeya naba. Urubeya ni rujya kwa karu kagira Nguzo ya moto. ya yagoye. None umuriro ntutahura ico arico. Umuriro ntutahura ico arico. Tunyarutse kugira ngo bamwe bagomba ko tutavuga amajambo menshi ntitubononere sho. Umuriro ntumva ico arico. Yavuze ko ngo iki yagombye kuvuga iki rino sengesho. Uwe nguzo ya moto mbere yangu. Wasiniweze. Yani uwe ube umuriro. Ewe. Kirundi caramucanze. Jeneve, kabo. Gerageza. Kuvuga uti nukuri nkumva namba. Turashitse. Yagombye kuvuga rero ati ube inkingi y'umuriro imbere yanje kugira ngo abansi nibaza ntibanshobore. Nico yagombye kuvuga mu Kirundi. Tubonanye gato ino ndirimbo ino muririmbyi Christophe Mwangira. Umuneza kari indirimbo imeze neza cyane kandi ifise n'amasanamu meza wanashima. Twagiye. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. nisaidie. Adui wakija wasiniweze. Ila wewe siwezi Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. maishani mwangu. Adui wakija wasiniweze. Simama mbele yangu Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. simama nitete. Adui wakija wasiniweze. Ila wewe siwezi Mungu, Uwe nguzo ya moto mbele yangu. nisaidie Yesu. Adui wakija wasiniweze. Wewe Mungu unaweza, Yesu unaweza, Mungu unaweza. Wewe Baba unaweza, Mungu unaweza, Yesu unaweza. Kupasawazisha mahali palipopaluza. Yesu unaweza, Mungu unaweza. Uyavunja mapingo ya adui zangu. Mungu unaweza, Yesu unaweza. Imani yangu Mungu ni kwako.
msaada wangu Mungu ni kwako, sina mahali pengine pa kukimbilia ila ni kwako Mungu, ila ni kwako Mungu, sina mahali pengine pa kutegemea ila ni kwako Mungu, uwe nguzo ya moto kwangu. Baba, uwe nguzo ya moto mbele yangu, nisaidie adui wakija wasiniwe, ila wewe siwezi Mungu, uwe nguzo ya moto mbele yangu, maishani mwangu adui wakija wasiniweze, simama mbele yangu, uwe nguzo ya moto mbele yangu. ngo ube inkingi y'umuriro imbere yanje kugira ngo abasi nibaza ntibanshobore. Niyo majambo no muririmbyi yari karavuga mu gihugu ca Tanzania, muririmbyi kuva mu gihugu ca Tanzania muramuzi ni Christophe Muhangira, yanditse indirimbo nyinshi, afite indirimbo nyinshi, mufise indirimbo nyinshi imumuzi ko mwamwibukiye ko, kandi nisimpaka ngo mumwibuka ari uko yatashe, yaracariho ntimwumvivuze ko kumwibuka ngo yarahwanye, oya aracari muzima. Nino ndirimbo rero duce dusotera ko show yuno munsi igice ca 36. Tugushimire ko wabanye natwe ukaba dukurikiranye ukadutega amaso n'amatwi kuva mu ntango kugeza gusozera kino kiganiro cy'uno munsi. Kiganiro bona neza yuko cari kimeze neza cyane, ari show bona neza itagira agatosi kabo. Sezera tuve hano. baye rwose Gahiye koko duko nishobona ko yari meze neza cyane kandi yari iteramiwe n'abateri bakimwe ariko muradukurikirana. Reka safi sezera tugindi sezera tuve hano ndabaseze ya gusezera no kuramutse byite nuko parfait. Naamini hautaniangusha kwa lugha ya Kiswahili wage ambao walikuwa wanatufuata siku ya leo. Na tuna wape kachumira bera tugushimire sezera badukurikiranye atapigana mbele muri English mu Cyongereza shirako nakareshire wawe no musi nturamuramutsa mu Cyongereza mubwiye Goodbye and we love you so much. mu Kirundi Nagasaga kandi turabakunda cyane. Alonda kwaje kono yeje akomera amaje kunombi nuko rero mubandanye mudukurikira nuko kinda kiganiro kirarangiye ariko ibindi biganiro biracabandanya. Ntuje kure cyane ya Trace Soap Ministry TV, kumane natwe tugumane nawe katano kuri kagenzi kako. Hari ibindi biganiro bishushe bimeze neza tuko turabategurira vuba tuza kubashikiriza n'izindi show ziba zimeze neza zigizwe n'indirimbo nziza kandi zitagase zivyibushe zifise nakayebe kuriya kwa ntuzeye. uwe nguzo mbele. Tugushimire rero ko wabanye natwe, ndizera neza yuko ukiguwe neza kandi ubandanya kugubwa neza. Imana yo mwijuru ibane nawe. Bye. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, Nisaidie Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.